mafoko a molemo a boletsweng mo evangeleng ya ga Luke moitshepi kgaolo ya 12 go simolola ka temana ya 35. Gospel according to Luke chapter 12, reading from verse 35. Aditheka tsa lona di tlangwe le dipone tsa lona di tuke le lona le ne jaaka batho ba ba lebeletseng morena wa bone fa a bua kwa modirong wa nyalo gore e tle e re a tla a kgwanya ba mo ilele ka bofefo go sego batlhanka bao ba itare morena wa bone a tla a ba fitlhele ba lebeletse ammaruri ke a loraya o tla ikokwaela a ba dudisa go ja mme o tla ba neela dijo fa tla ka tebelo ya bobedi bosigo le fa tla ka tebelo ya boraro mme a ba fitlhela jalo ba bo ba lesego batlhanka ba itsintse gore fa wa ntlo a ka bo a itsile nako e le godi le tla tlang ka yone o ka bo a disitse mme a ka seka a leseletsa ntlo ya gagwe ya phumungwa le lona itleletsege gonne morwa motho o tla tla ka nako e le sa e gopoleng. Se ke evangeli ya ga Kriste.
I speak in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please be seated. On behalf of our Bishop, Mr. Beleme, by divine providence, Bishop of the Anglican Diocese of Botswana, the Vicar General, the Venerable Joseph Swane, and our mother, who are present here. Our Bishop and my Bishop, they are not present with us physically, but they are with us spiritually. They are representing us at the provincial function of the synod that has just ended in Bulawayo, and also they are attending what our province has organized called Safe Church. So they are with us spiritually. We acknowledge the presence of Vicar General Father Joseph Swane and our mother, Mat Swane. Allow me to recognize the presence of my mother, Mam Kefane, the Mkefane family, Father Kalala Mkefane, Mam Kefane Jr., who are here, relatives and friends of the Mkefane family. Allow me to recognize the presence of my brother priests who are here, and the Mabaruti. We recognize your presence. Allow me to recognize the presence of the President of the Anglican Men Fellowship, Dr. Phineas Mulefi, and your team, and the support that you've given us to this journey. Allow me to acknowledge the presence of the Mothers Union and all leadership in space. Anglican Women Fellowship who are present, the youth, and other groups. Allow me also to acknowledge the presence of our father, our Bishop Emeritus, Bishop Theophilus Naledi, and our mother, Mana Levi. Allow me to recognize the presence of Father Andrew Mgereri and Mam Mgereri among us, and everyone that is here. Allow me to recognize the presence of Dikosi, our national leaders who are here. You are all welcome. Allow me now to acknowledge the presence of God, our Creator, God, our Redeemer, and God, our Sanctifier, the Holy Spirit. Amen. Dear friends, the Mkefane family and fellow faithful as Christians, brothers and sisters, we are gathered here today to celebrate the life and legacy of our beloved father, Reverend Father Patrick Mkefane, a dignified elder priest who dedicated his life for serving the Church of God and his people. For me, Father Patrick Mkefane stands as a shining example of faith, wisdom, compassion. His many years of service as a teacher, his many years of service as a priest in the Church of God were marked by kindness, humility, and deep devotion to his calling. As a priest, Father Patrick Mkefane touched countless of lives through his ministry of the priesthood. That is evident to everyone that met him. He brought comfort to the afflicted, many people with different kind of problems who came to him. He brought comfort and guidance to them, especially those seeking joy and solace. Father Patrick Mkefane was present to provide all that. His presence will continue, was and will continue to be a reminder of God's love and mercy. Today, we remember Father Patrick Mkefane. We remember his unwavering commitment to his faith, his unshakable hope
in the resurrection is unshakable hope for the resurrection. I repeat that in the sense that I was here the first week of May when the Anglican Men Fellowship organized their first ever conference, which was held in this church. During lunchtime, I saw him sitting somewhere outside there. I put my chair there and I sat with him. I greeted him. "How are you, my father?" He said, "I am tired. I am ready to go and rest." Here is a man which that motto says, "Be prepared," who was prepared for his journey, and he knew exactly. What we have to pray is for us and family to release him. And his unrelenting dedication to serve others with honor was close at his heart. So today, we honor his legacy by continuing his spreading of love, his spreading of kindness, his spreading of compassion around the people he met. The readings we have read today will give us key components that characterize the life of Father Patrick Mukefane. We read from Isaiah chapter 25, reading from verse 6 to 9. This is a vision of the prophet Isaiah. By the way, the book of Isaiah is a book of encouragement, which was written when the people of Israel were in exile in Babylon. In this text that we've given, Isaiah picked up the vision of the foretaste of heaven, how it is like. He gives us the scenario that God has swallowed up death for forever. Now, if you look at the concept of death, Scripture is saying God has swallowed death for forever. The death that has swallowed you and me, the death that has swallowed our Father, but God has swallowed that death once and for all. And this God will wipe away all tears from our faces. And on this mountain, He will prepare the banquet, a feast of good meat, of good wine, actually mature wine. Meaning, Isaiah is painting a picture of how heaven is like. The wishes of God is to restore Israel. The wishes of God is to restore humanity. The wishes of God is to have a situation of no pain. What kind of the world that we can look for as Isaiah painted? A place where there is no pain, there is no crying. It's a place that you want to be. It's not like Jerusalem. That was a place of shattered dreams. That was a place of Cleopas and the other disciples left. They didn't want to be there. They wanted to go to Emmaus, a place of comfort, a place where you have peace. So Isaiah is bringing us that picture of the foretaste of heaven. And we are all on this mountain today to celebrate. Not to mourn, but to celebrate the life of the servant of God. The servant of God who believed in Jesus Christ. The second reading from Philippians takes us now and highlights that you and me are citizens of heaven. Now, what does it mean to be a citizen of heaven? To be a citizen of heaven is to be a believer in our Lord Jesus Christ, a believer in God. Our Father and my Father believed in Jesus Christ. You and me believe in Jesus Christ, meaning then we are citizens of heaven. We are destined to be in heaven. This place which we call earth is not our home. This place is just a transitory space that we have to use and use that time aright. But the gospel of today calls us, you and me, to be ready for the coming of the Lord. To be ready
we have to be prepared. Yale bakurira mwasi swala kuipanganya. My father prepared himself. When he spoke to me when I was here, I could see in his eyes that this, our father is prepared to go. Are we prepared? Are we ready when the Lord will come? Scripture gives us that he will come like a thief. You know, in modern days, a thief to steal from you, they have to wait you. They have to wait for your wife, the children, to get out of the house, and they'll come and break in. But today, the thieves have become more sophisticated, more crafted. They'll wait when you are there. The wife is there. The children are there. Then they'll come. Give us what belongs to us. Are we ready? We are given a scenario that the coming of the Lord will be like a thief that come and announce that we don't know the time. As we celebrate the life of our father, Reverend Father Patrick Nkefane, allow me to pick some of the things that I have observed since I've been in Botswana and interacting with him that characterize his readiness, that he was always waiting and always ready, and also encouraging you and me to be ready. I'll share 7 points that I've picked up from the life of Father Patrick Nkefane. Those who like to write, then write. Number 1, we are celebrating a life of service. In him is a servant of servant. He understood very well what it means to be a servant of God. And he dedicated his ministry to serve God's people and the community. When he was a teacher, he served the community. And when he was a priest, he served the community unreservedly. He served the community unreservedly. That's point number 1. Number 2, faithful stewardship. When you look at the life of our father, Patrick Nkefane, his commitment to his faith and his role as a spiritual leader was so evident. Faithful stewardship. Those who belong to this parish of St. Simon of Cyrene can bear attribute, can bear witness that even in the building of this church, he was there, committed to the stewardship of the church and encouraging people. Thirdly, a man of wisdom and experience. You know, Father Patrick Nkefane was a wise man. How I cry to lose a wise person is like losing the whole library. Because they understand of the past where we are coming from. They understand of the present moment of where we are. They understand and the future where we are going to. So they were key point. It was a key point of advising somebody. And we need people like him in our society. I know there are societies that wouldn't want to share life with elderly people. There was a story once told of this young generation. They wanted to get rid of all the people who are old. They wanted to get rid of all Machembele from the community. Get rid of all the older people that are troubling us. We want a young king, a young queen, a young community. And they did that according to what they wanted. But one boy said, I'm not going to kill my parents. I'll hide them somewhere. And this boy went in the bush and hid the parents. And they keep on taking food there and looking after them. One day the young king, whom they left there without much experience of life. We need elderly people. So now they didn't find the solution. The king had a problem. One day when he was taking a walk, a python jumped on him. He didn't bite him. He didn't kill him. He just crawled around him. And this Noah
the life of the king, Mama died. So now the community came of these young people. They said, how can we rescue the king? We kill the snake, but we save the life of the king. They tried all the tricks and methods they could, but didn't succeed. But this boy who hid and saved the parents, he went to consult. He said, Dad and Mom, we have this situation. Haven't you seen it in your lifetime? The father said, Manak, that's very simple. Go and get paper. That paper, tie a rope to it and throw it where the snake is. This snake is excited to see paper. When it starts crawling down, you start pulling the paper to yourself. Then it will come down, you will kill it. So he did that. When he went that, his friends said, no, I have a solution. They said, no, you can't have a solution. You have tried all we can. So he did what the father told him, and the snake came out, and they managed to kill it. They asked him, where did you get this wisdom? He said, from my father. I never killed him. My father is alive. And from that, they declared that we have to stay side by side, the young and old and the new. So we are celebrating that wisdom in Father Patrick Nkefane. That's my third point. The fourth point is a man of compassion and empathy. I put this very strongly and remember our father as a man of kindness, as a man of compassion, as a man of empathy towards others, challenging you and me that we need to live that spirit of umuntu. Muntu ni muntu chifuko cha bantu. Muntu ngo muntu nga bantu. In Siswana, you can translate that also. So that compassion is what we celebrate today in the person of our father, Patrick Nkefane. Number 5 point is a legacy of love. We celebrate a man of love who not only loved his family, but he loved everyone. All of us were accommodated in his heart. So we celebrate the legacy of love, which will continue to inspire us and to continue to inspire us for years to come and the generations to come. 6, a man of devotion to God. We honor today our father, Reverend Patrick Nkefane, his devotion to God and his unwavering commitment of faith, as I've said earlier. Number 7, we remember our father who had impact on the community. It is evident to me and many of you that Father Patrick Nkefane had impact on the community, including those he saved and mentored. You know, people remember you by the impact that you had in their lives. And us, we remember our father. Number 8 is humility, obedience, prayer, and dedication. This I tell always, if you have to do retreat for young priests who are joining the priesthood, to say the longevity to stay in the priesthood is to be a man of prayer or a person of prayer, humility, and obedience. Lack of this, it becomes so difficult. That we obey God, we obey our superiors. We are people of prayer, and we can be able to be humble and dedicate our life to God. The last point I have is that he was a man of hope and the resurrection. This I have already highlighted when I said, I am tired, I want to go. Finally, as we say goodbye to our Father, let us take comfort in the words of our Savior Jesus Christ. When we read Matthew chapter 25, verse 21, Jesus said,
servant. This time, Jesus is saying, well done, Father Patrick Mukefane. Enter into the joy of your master. Mam Kefane, my mother, my sisters, Father Karam Kefane, Mam Kefane Jr., all the Kefanes who are here. May this memory of our Father inspire us to follow the footsteps of Christ and serving God's people with dignity and respect. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Page 532, 532, Kenya Roma Canada Beroya Church. Smaller houses. Rara, Retamoena, Zafaro Yarona, Rikanya, Rasolahao, Kara, Father Patrick Mukefane, Nekanta Yarona, Riite Hore, Loso, Harukika, Rokavanya, Burkavanya, Lorako, Laharo, Lolin, Novo Jesu Christ, Maranavaro, Say Kimelo Yarona. Rara Murao Jesu Christ, Onadela, Rapupum, Ayagalasa, Radimela Hore. Una lesa be ukta for nyarona me wotare na ya tata mutatere nyarona se kitumero yarona orena ukeza tumero yarona rara jeso mone aswa pare reteri chare rikanya mo charo jahaho lekara Father Patrick Mukefane lekan chayarona se kitumero yarona Rara, onete mobao yo esi oribote baba na nitumero mohoene base kaba swa mibane le botsero yo botsinguri se kitumero kagereke se kitumero ya Roma. Amen. Hallelujah.
kariso ya rona o re buseditse mo modimo mo mmeleng mo le mongwe ka sefapha re kopana mmogo ka leina la gago ra balana kariso ya gago a kariso ya morena e nne e lona lotlhe ka metlamo Thank
Re tla tsena mona ka selo la bobedi la selalelo se se fitlhisega. Le mo tseleng ya 116.
Truth langa kabro Kriste menwarona. Kaine amgala susapa kolekabo. Murumere mo ako bitsa ko orna de dilo utsa ko be ini. Jadi ne morona melo ako. Lemai sama. Unne kum sujud ke kajone. Una sa ko ya sama lemo. le batho ba gago botlhe ba motlha ono le ba metlha yotlhe re ne gore le tsota Kriste mo dikorona mo kgalelo mo penya mo siya re tle go ba mo setsolong sa go ka letsatsi le letsatsi yo mo le ka tsata mo witsepo alwe otle le toto dinelo bena ra mo tsatiotle Kile shumuli yote yale fuatile le godimo Wameta yote Janule kame
Yeah.
Kriste le ka go tshegetsa ka tshwaro ya gago mo mmeleng wa morwalo kopano ya badumedi botlhe e thuse go tswelela pele jaaka ditokololo tse di tshelang tsa botsalano jo bo boitshepo le go gola mmogo mo loratong lo lo boikobo ka fa thatong ya gago ka Jesu Kriste morena wa rona yo o tshelang yo o busa le wena le ngwa o boitshepo modimo ka metlha le metlha. Amen. Bravo, General Kenan Joseph Kolo Wakachuanen, our retired bishop, Bishop Naledi, Nimman Naledi, Raletota, Kilebeka, Tibuana, Dean of the Cathedral, Leke Montreal, Dr. Celestino Chisimba, Ketote, Archdeacon Centrale, Venerable Pagano Ketola, Chaplain, Kawana Chaplain, wa Anglican Men's Fellowship, il est le recteur pour Saint John the Baptist Cavani, Reverend Father Martin Musima, Ketote Chaplain, wa the Girls, il est le recteur pour Saint Michael's and All Angels, Father Boniba Cher, le Baruti, Kamasukora Ramona. Among us, we have the former Prime Minister of Lesotho, Dr. Mwekezi, and the Mase Kwalana Majoro, pardon my pronunciation. I have a little bit of Chanela, Banavisu. The Prime Minister was away on the the man is a sermon of Sari. When it was thank you very much, Mamuti, Kabona, Kabota, you need to work I am with the Wara, Kefani, Mutiba, and Hanu. The Kafaka, the Kawaroga, and Kalubona, Hapona was your Anglican Men's Fellowship, Kunde, that day, Apopana, Kunde, Mother's Union, Patawaka, AWF, AMF, Girls Sunday School, so I give it to youth, the Barsi Momentato. I go to the Asabaka, to Simolaka Hasabaka, one of our church wardens, or Achapano, Acha Arabolele, briefly come to Silo Johan Tate, Mukin, yes, money, what really, Mungabu church wardeni.
dumedisa ka leina le legolo la morena wa rona Jesu Kriste. Ga ke leba setshwantsho se sa ga ntate, ke akanya gore na re e reng masupatsela ba ntseng ko mathabosi ba itse go bua ka ene. Tota nna ke simolotse le ene nako e na farologana. Ke le Sunday school, ka nna youth, ka nna ground. Ke wa thapelo. Ntate re tsamaile le ene jalo go tšhaeneleng e le minister di sora mme nako e ba bidiwa e le minister na le Re Zakaria le Kopa Zakaria, Re Kopa Zakaria, le minister ga mmogo le Makgaswane le Masimo. E le ene go sena morutina go sa rakthana. E le ene a tsenyang thapelo ya mo mosong. Re tla itse gore ga bona go nna le selalelo ka gore ga bona moruti ba rutile ba tla gangwe gongwe gabedi mo kgweding. So ile ene Sontaga le Sontaga a re tseletsa misa meratong ya mo mosong a ithuseng. Re tsamaye le ntate jalo re sentse le botana le re ntse re na le ntate re godile re ntse re na le ntate o ba godisitse ba bangwe ba teng ga ke a ba bona ke baruti bomoruti ba share borutisanyetso. Nna o keleng ga moletong la le ntate mo kerekeng ke simolotse le ene mo PCC ke le mo early 40s ke le youth representative mo PCC ka tsamaya le ene jalo ka nna PCC secretary ka gore nna dumela mo go nna a ntlha tsatsi le lengwe ke batla gore o nne church warden ka moraga moruti tota ile ne ke misa ntate ne se ke misa moruti ntate a re kage ke batla o nne church warden ka nna church warden jalo ka tlase ga ke simolola loeto le la khansele le moruti ya ka ke buile le ntate ke ga a se go ke setse santse le church warden ha ke nna secretary ne ke secretary ya moruti bashi ile church warden ka nna church warden jalo ke gola ka ga tlase ga ntate mo kerekeng ya St. Simon of St. So now this is a mo kerekeng ba ga itse to ka le go ne se mo go nya ga re tsamaya le ja tila go bona le matsidiso ga re tlhokageletse re tshedisa re tsamaya mo malapeng ntate o burukile taba ya St. Simon of St. o burukile batlokwa a representa mo tokong le ratano ya lelo go tloga le senke ga ba ba tlhoka ntate go a ntse a na le bomme Makgaswane a kolo yele ya stout o tla ba laisitse go bo Makgaswane le bo Christmas to sa le ba itashetse ka ga morago go iwa meratelong a ke go khaekgolo a go ditshwereng a ke a Ntoni a ke a eng ntate will be representing St. Simon of St. Ga go nna matsidiso ntate will be there a tlhola balwetse even my father before a go ba ntate na mo tlhola hela ka go ngwana ga go mo kerekeng a tlhola balwetse motsotlhe o hela wa tokong a tlhola ba St. Simon of St. a ba ba perela ne tle ra ha ba la mo kerekeng a ba la lenyalo gore mang tla ba nyala mang ga sa a ira mo ga bolelo yo buang le gone mo
ne se tsiri se re ha re a ditana le ka ka be re hui ke ba sa ke siko hela ha re o kana mo khatlhanu ga ene kana a ditana le na sa ditana ke re ka be re hui. That was our father. Ne ma ba njana and still some since you man nana ho Sunday school in mo bella happy birthday holy son ta ga di level ne di level ne holy son ta na 10 ga 8 so Sunday school ba mo bella ile ke ba bosa mo anna sin ta tun ke fa halin tsere ke birthday ta tela miss baba mo store ba misi ba ni ba sa misi me prikitumela ile ke le mo habitimo gore le ha ro bezi bana ba Sunday school jalo ba misi gore ke ntate mo ke fani yo ne ba mo bella mo bezi jalo ke re amwa ntate o ba le ka ka Thank you, Children. A microphone. A microphone works with sound waves. How charm my go test over. How many can? My check 1, 2. How many some microphone, right? It's called microphone etiquette. Thank you very much, Children. Umwila kanse mtataka kusinjalo tabara haona le muyo na le sebe thathano a bue gone jwale go seng jwale. Amen. Thank you very much, Mchecho wa dini ke a leboga. Ke batla go thabana Canon Paulo Mpulai ha o teng ka mona motsela Canon Paulo. Thank you, Canon. Okay, thank you very much, Kiachala. Reverend Father Paul Melimit. William Father Joe. Vicar General. Canon Joseph Kolo Juali. Keda William Tawat. Someone so passive la should be demanded. Pela palavra de Maria, palavra da alma mais cristã. Na boca de mama. Montana o da fala, que fala da rolo muito. Total nankare. Que sabe que se fada que fali já que a gente wali na bua, isso para ele é cristão. Vai dar nem bergela. Que ele é cristão, que ele é cristão. Mera kita untuk memberi rohnya, dia sendiri juga. Mera kata kau dia, kata motor kue, kata 2013. Mereka ini falam kefali kata 2013. Terus mula nak usaha. Me bawa muilah mawar, bawa muilah hera kaharan singkati. Father che fa le dire alla lavoro che era che lì bisognerebbe samus fa dire alla lavoro a tutta una paura reale che non era proprio lei cavo un po' pore fa che c'ho poco biscioppo va da sicca hai lavoro che e calmati urtia di se kalau begini dipolitik, kalau politik, kira apa kira apa macam ni mau pembinaan, ini kahar pun kahar orang, bahawa cukup bodoh ni, apa nak orang kira apa, ini kita mahu. Mana aslinya kau dah tahu masuk, pada hari mana itu? Emahnya Raya mahanya ni Loko na mtu wa gereke Demi alisema mambo yone Raya mahanya ni ba dumera Tuwe asa kisaya mwende Tade ba dumera Raya biha gereke ni
ra tsenela mo ntate me ntate le ha re moralo ntate bel tawa e ra wili are klip au yorena ntate ra wili una asa patio re bel tawa e la fa la yizi masansa la yizi me randa bikobo pele motsadi yo bikobo le ne le motsadi yo bikobo thata tota ntate ebile mamke yeah ga dira la re ko ka the long story short re a go dikela le ntate re le two before ba twa ba ba go fala before ba go ba before Octonia scuola la che va su le gradi di tardi io come che la re ritriti che la di tardi mozzele che aveva chiesto a ya across the bridge che le rimane Jim Reeves. Hey, that was a little bit of a huh? Jim Reeves. Come on, that thing was so clever to me. I told him, Pinasa, that's an answer. That's a good treaty. That I got Kamatsan, Kamisa, Konamono Mahalape, Kamisa Monomola Mahalape. Era una private doctor avano kedua lantate ada jauh keran sekali kira kira pampir hari bersama mau kita tidur di sini mau mati kira kira pampir harus tu kira kira pampir dan dia orang akhirnya apa harus serang hari kah sama orang kata kita harus serang mau madireru baik madireru kalau orang masih waktu biasa, itu mah gini. Ada kan curi mata. Ada sama orang mulai siapa? Kayak ada tadi besok kasih main. Thank you. Ya dah. Mulai siapkan. Nak kau pula bayar masih anak mamurut. Jadi nak kanan, macam dah diuti nak komu, dah dia raju uti lo komu, macam mamurut itu lagi. Right, kita ko macamnya kezo kena lupa ini kerana scholarship for my youth, apa dia? Mikezo menaratan tak temu foto na. Na go da dagi ne ce parti wane e ke zo ai ya da de pina da de na da pina le lo mo la sere le chu hausa itu da na da pina yo ka bi ce da na ji su mala mu chu na zama ga krisida wolo krisida ilo le ya ba chi da do so ka ga le mu chi kezo ma ga ne zo DJ Magi utang chala orang lagi sahaja. Meri Kristian orang itu berhenti jadi boleh dibuat tidak kira. How is it that orang berada di sebelah kiri anak? Dan tidak ada pun nama mungkin orang tanya kau. Masalah lantu. Masih bisa nak kita sebuah. But she's always going to hold kita nalas sebuah tola. Ya kamu sendiri kesan tak kita bisa sendiri. Mesti pernah kau. Yeah.
Le gore go teng hybrid plus. 1 2. Yeah, nice. Thank you very much. Kezo yano lo mo la sireletswa bana betso. Na kumulile le sengwe go imaginary ba go atema kwa mo maso di se di mo mara ke tswa pelo wa ya ka go nda te mara go mphe so ke wona tsha ale ha ke tsela le tsela mo ha re swa empa ha re tsela ha re swa e tse ba mo tsa mo yo bua ke pizza ya le ke bua ba mo se ke tsaya baeledi ba mekgatlho ke a bona letsatsi le la gore ba le to ba diana ka bonako Anytime Fellowship re go tsamaela ka kwano mokgatlho wa borre okay, this is the only time to celebrate that there is no other time. Re go tsamaela ka kwano go bua ka ntate. I'm in charge. Don't know. You don't that.
ke ka ba ka tsena le go ya ile pele o mo go o tsamaya a ya mme mo le tswa le go ke ba tsedi ba na le ko ba professional ke professional ke shabaka but what can I get this church is 70% complete. So what I read that now must struggle and continue to finish where it left. That was everybody. Ali Akar. Thank you, Dante. There's a Zila like in my island, and like similar also. Back at the home, what's the house? Makaswani? Very papa, I'm not going to send them to the last part.
go meno ga hela aba nna ga ke ngwana ke ga le moya le yana o nyetse ngwana amen ile tiro tsa modimo kwa itse go le modimo wa khakamata nana mme ke ka bona ke fane tula hanyo e reng ke ga dai ona itira na masi ya go patara pe gore khara o tsene mo nna go tsara ke una winne una rokele una winno o se na le go mo o itse go modimo jo o go supila ga mma gore ke bona ona ya o re nke ga tata o bona amen ba go nna ya no ama ya ga na go ba ya thank you mother ke a leboga ke leboga mo ka ba ne la thala ka warna mo tsedi mo 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 ke fa na le mo teba ya le ka mo se ka tswa le tlhalosa ke di tse di botlhokwa tse di tshwanang go di tlhalosa ka moso e be di ya gore e mo tula itsane ka moso ke tsao hello boraitso moemedi wa Anglican Women's Fellowship ile ngwana ga ntate le ene mme ke leilwe bogatso la o le sera tsema bogatso la o tsena ngwana mo re hai ba go tsamaya mo ne le tsena so ka ke la ga ile ka pele mata la morena wa rona Jesu Kriste modimo siami go gontle thata go ema o ipelela botshelo bo bo tshitsweng ka bonokopila le botswerere le botlhaga ke meha ke le a child born ka ha tlase ha gare eleng tate la le re mitsang tate ga le se re mmitse boruti ke boletse mo fatlhegong sa gagwe ka fatlhoga a ba a nyadisa a ba a nkolobeletsa le bana ke segwegetse e le ruri ke tla hela ka lekwalo le le motsamaisang le tswa mo go Timotheo wa ntlha kgaolo e le ya botlhano temana ile ya lesome le bosupa e balegang e re bagolo ba Phuthego ba ba tshwereng tiro sentle a ba kaiwe ba tshwanetswe ke tlotlo e menaganeng bogolo ba ba dirang ka lefoko le ka thuto ntate o tshwanetswe ke tlotlo e menaganeng gonne o dirile a ba a tshegetsa tumelo mo dingwageng di le dintsi a re fa kaelo ya gore tsela e ya sekreste ga e bonolo mme e tshwanelwa ke go tsamaiwa ka bonokopila ka tlhwatlhwa and confidence le godimo ya sebeletswa ntate o sebeditse. Good night. Ausprika, kami
e ntle mo lesong la ga ntate Mokefane. Tota nako e setse e ile ha mogolo a setse a buile Canon a setse a buile go nna mokete gore re ka bua gonne re Mokefane we leng tata rona o re godisitse thata o re godisitse le bana ba rona o re kolomeditse o dirile sengwe le sengwe ba gaetsho jaanong ga re ka nna ra bua re ntse re Mokefane nna ke simolotse le ene ka ngwaga a go nya ke tla beso bona ba gaetsho re bua puo hela e le nngwe mafoko a rona ke gore a harologana gore wena o lebaya le foko la teng se se tengela ka Mokefane o ke mo itse o ke kopaneng le ene ke gakologano e ra re o fitlhile ga a fitlhela motokwe ba ba itseng 2008 re ile le ene mo Thamara re mo setse morago a ya go fitlha Redata ba ga Manatha mo roba Malele a sari mo ge ke itse o kopetse yaanong le Mokefane re mo itse yana a ntse yalo yaanong ke ne ke kopa phutego ya Modimo e seng ya tšhatšhelela fane ke kopa gore legodimo le a sebeletse re Mokefane o dirile tiro ya gago a re tseye maikano a gagwe ra a dirise mo go rona mme ke tla mo tlogela mme Mokefane ke batla gore batho ba itse gore le Mokefane le wena le bana ba gago le batho ba ditlhega golo mona batho ba ditlhega yaanong sa bofelo ke gore re Mokefane ke mo tlogela ka Mareko 13 verse 31 ere legodimo le tla feta le lefatshe mme mafoko a me a kitla a fela le tla sala le go gopotsa ka ditshwantsho tsa gago ka mafoko a gago ditiro tsa me tsa nna di dira amen. Thank you. Kila mga maiming bote ba harolwanganeng ba ba buileng. Ke let's ke le kona motsa maabane ke let's ke bone mosadi mogolo mongwe mosadi mogolo o mpotsa gore wena motho wa go tšhatše ka eng ba mo tseba ntate ke a mo tseba a rona nthuta ka leba mosadi mogolo le ana ke a bona ba ga mme a rona nthuta le moopelo ba ga se go bokhutlong ha re tswa ha re a kwa lapeng mme ha re a kwa lapeng tšhe le tše dikgwedi tsa baruti le botsadi gore ke tsamaele ko pele ba tla ba kgone gore ba goroge sentle kwa lapeng ke direla ka gore o tshwanetse ke moqhaka a tumele utlwa gore tsela moqhaka ba tloba ke se serwalo bona ka dipotso a dumela ke la serwalo over to you, Vicar General. Te wa mo di metla e melela ro pele se fela 194 se fela 194
Nkapise gore ke nne mosweu go gaisa sematha. Fitlhela sefatlhego sa gago madeo wa me o phimole siamololo tsa me tsotlhe. Nkapise gore ke nne mosweu go gaisa sematha. Fitlhela sefatlhego Nkapise gore ke nne mosweu go gaisa sematha. Fitlhela sefatlhego sa gago maleo wa me o phimole ditshiamololo tsa me tsotlhe. Akagisha modimo e fetang tlhaloganyo yotlhe e tshegetse dipelo tsa rona le megopolo ya rona mo kitsong le mo leratong la molena wa rona Yesu Kriste mme tshegogatsa modimo mothati otlhe rara le morwa le moya wa boitshepo e nna le rona jaana le ka metlha ya selemo. Amen. Mo ya modimo e ikagolose ka kagiso mme e tloge ka kgalaele. EMF tona tswelela le ntshetsa motsadi go latela baruti jalo jalo le batsadi. EMF latela ka mono batsadi. Sepela seo sa bohelo sepela 160 se sebetse korasa. Should the mount to be there, I don't know to EMF. Motsadi go tla ka borisitse morago EMF. Tsona se ka movement la fogolo sa go la pele.
tadi zaman dulu kan sama setelah bersama ya. Bukan baru nanti anak kamu punya. Nanti fokus. Left body. Rakam ini. Ini adalah lens loh. Orang sama lah ya lawan wing. Kenapa kita kalah mesti? Thank you very much. Listen to the jawab. Nah, baru hari bisa di mana nanti? Oh, ada sejarah sama dulu. Infatti che la morena che la morena il suo tese di mocolone non le tele ma avanti allo tromanisa di nuke ma io tai ha mo le fulo la morena mi sembra questa così vuole fare la nelle nelle significa e da manana si manana Presidente Morena yang bisa wane hai kita ke kota sepe. Om purisa mafulo na matala non tame sampai sini tasia mo kan tanya ni ala. Lefanya tamaya mo rumah mo musuh. Kita gurifa musula bupel no nalita. Tamaya hawo siku betul bersama gue. Mo tawa ka sama. Lebahana lebah Hari bulan sekarang apa dong? Agumi, aude, wala isa uti. Tama.
That's it. Yeah. I will wait for Mr. Price more. Aquí bueno, papá. No, it's fine. Para.
Unless we tell me that one man, over, over,